Good morning. Ngasi irai numit ko irai numit ki card ki message apitang yeminare se do irai numit aham bada kaino tha hobo numit ni ko tha hobo numit ni na hadi first day month ki aham ba ko hadi first day of the month se ke ke to boya ga dagi hada nung darum video ma chama post tawgi ni ko ngarang aduga facebook ta nang sai ayu angan bada post tawgi bani adu hapetang check to biyo sum ngasi to boya ba ritual and manifestation ko amai taraga aduga amana ko number harasne aham bada ko hadi irai yuna number se 71 gumba kai gumba du minus se nabi bayai color dana sky blue gumba kai gumba use to bayai ko adu minus sky blue purple adu do haraga so ko exam gumba leire natraga interview gumba leire haga di yellow shade lo yaringai hadi yellow machu se ko yellow machu se selaga chakpiyo kena tare dagi amu leina ko amana amu chak thomba ko pada sum kai hapa ko pa ti sum garaga hapa se ko kai no numit ki dena ko na hapa se gi katang hapa se ko gi drop ama ani gumba du maina ko yamna mayam hapsan doina te ko maming gi oina ngata ni ko ina haina hari ba pot mayam se ti gi sum ko na kena to matam da khara khara hapon ha se ko ado ko han ba ko gi cards ki message yang se ko sidagi 3 cards khatang thok jare ko ti gi lo thok ko du maina hai de card number 1 card number 2 card number 3 ko 1 2 3 ko ahum sidagi ama choose to biro ko hadi number 1 pambra 2 pambra ntraga 3 pambra post support oina thamde ko sumaina dum tawre ko ko nung tigi tawbani sai tawbani ko first card se ko sidala I se anoba pot kumba lakpa du maina oina oi ko anoba ma changakpa anoba ma lakpa thabak ni khangde inkhang ni khangde relationship ni khangde opportunities ni khangde adu maina oina la eko sidala ise ko quite first ta number 2 ko number 2 sina ko haidi pot se kitang expenditure gumba kai gumba yam ka hana ngasi aremba da paisa pot lai thoko no ko aduga savings gumba tawna bo hona biyo haidi paisa je ko haidi chalhan ningoi ba chalhan ning do hai chatna bagi lambi heta la pagi type ta ma taw bode duna haidi yaring hai tare ko control ngam ga kitang control gumba taw bi ko ba hai tare ko haidi pot se me amma taw ga ba yam lai ko isa gi oina hai tare ko sima su duna haidi hold tawraga thamba yaraktaba timing haibam su ya ba sa koina sel dum chalhan dian hairaga su ko number 3 ko number 3 se ko haidi khanjana raga leiba pot hairasine ko khanjana raga le tawsira kana sum khalle du ngamgadrani ngamoidrani aisu changjira changoisira ne haibagi dumai taraga adum bagumba confusion gumba doubt gumba le raga ko haidi tholo chatlo aina chatke na khaliwa potol kem khalro no haidi phalong hogala chatlo tawru cho adugi potto haidi kitang ko sometimes risks lawraga thabak tawbusu kitang phabane ko haidi paisa mayam piru cho haibna te ko thaba inkhang to matam da adi aina leidiba comfort level du khitang thola aga daina gumba to bibo ko biba du mal adu mal ko se le ko fe ka home ge message da adu ga timing ne ki pung taru ka mini phuma pan daina pung 13 ga mini mapan phom le re degi 12 ga mini 13 daina pung 2 ga mini 2 phom le re degi 3 ga mini 65 daina taru ka mini 19 phom le re nungdang gi na mapan ga mini 19 daina pung 13 ga mini ama phom le du ahing atheng baina 12 ga mini 13 dagi na nungalam dagi pung 5 ga mini 13 phom ma le re ko 6:49 ko ayuki na 6:49 to 11:09 ko am ko amale ko adagi mu nindalake na hari 12:35 pm to 2:02 pm ko amale ko adagi 4:55 pm to 6:22 pm am lere adagi mu 9:28 pm to 11:01 pm ko adagi mu 12:35 am to 5:15 am ko sisna ko gi ngasi go na Afaba time ko adu sil lere ko gi card ki message se ko gi irai nimit ki ko amu makata video sum ko ning se thank you